Muri uyu mugabane utatse amateka n'umuco udasanzwe, hari ahantu hahurira ibyamamare bikomeye, abafana batagira uko basa, ndetse kandi ahantu hakaba haturuka n'ibyishimo bitagira ingano. Aha hantu rero hajya kubakwa byatwaye akayabo k'amafaranga mu madolari. Ahantu rero nta handi, ni ibibuga by'umupira w'amaguru cyangwa se stade. Reka nkubwire ko rero tugiye kurebera hamwe top 10 ya stade 10 zihenze kandi zirenze muri uyu mugabane wa Afurika muri uyu mwaka wa 2025. Duhereye i Cape Town tugana i Buja, turanyura Bujumbura, i Casablanca, tunyura i Kigali, mu mujyi wa Angola no muri Egiputa. Ese ni iyihe stade yaguze akayabo k'amafaranga kurusha izindi? Ese ni iyihe yubatswe mu buryo buhebuje? Waba warigeze se kwicara muri izo stade? Funga umukandara rero dufata urugendo rukomeye mu byishimo by'ubwubatsi buhenze kurusha ibindi kuri uyu mugabane wa Afurika. Tugiye kurebera hamwe rero stade 10 zihenze kandi zirenze kuri uyu mugabane wa Afurika. Ese stade Amahoro turayisangamo? Ndabizi benshi muri kwibaza icyo kibazo. Nk'ibisanzwe rero njye banyita Aimé Blaise. Get started. Reka duhere kuri stade iri ku mwanya wa 10. Stade iri ku mwanya wa 10 bayita Mbombela Stadium, yubatswe ahita Nelly Sport ku mafaranga agera kuri miliyoni 140 z'amadolari y'Amerika. Ifite imyubakire yihariye, ifite imitako y'amaguru y'inkende ku ntebe z'abafana, birashimishije cyane kuyicaramo. Yatangiye gukoreshwa mu gikombe cy'isi cya 2010, ikomezwa no kuba ikirango cy'akarere iherereyemo. Tudatinze reka tujye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga stade Amahoro cyangwa se Amahoro Stadium. Niyo stade nini mu Rwanda ifite ubushobozi bwo kwakira abantu ibihumbi bisaga 45. Mu myaka yashize yaravuguruwe bikomeye, bayishyira ku kiguzi cyarenga miliyoni 165 z'amadolari y'Amerika. Ntabwo ari stade gusa, ahubwo ni n'ikimenyetso cy'amahoro, ubumwe n'amateka akomeye y'u Rwanda. Ntabwo turi bubatinze rero, turanyarukira ku mwanya wa 8 twihuse. Ku mwanya wa 8 turasanga stade Mohamed V iherereye muri Maroc. Iyi stade iherereye Casablanca, yubatswe bwa mbere mu mwaka wa 1955, ariko yagiye ivugururwa cyane mu myaka uko myaka yagiye yisunika. Yaje gutwara hafi asaga miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Ubu ngubu ikaba ari imwe muri stade yifashishwa cyane mu marushanwa yo ku rwego rwo hejuru muri Afurika. Ariko reka mbanze nkwibutsa akantu gato. Reka nkwibutse ko uyu muyoboro ari wo wonyine ugiye kuzajya ukuraho ibyegeranyo binonosoye, amatop 10 ndetse na documentaire ziteguye neza. Niyo mpamvu rero nkwisabira gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyegeranyo bizajya bica kuri uno muyoboro. Reka tunyarukire noneho ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga Borg El Arab Stadium iherereye mu Misiri. Ni imwe muri stade nini muri Afurika ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga ibihumbi 80. Yatwaye hafi arenga miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika, kandi ikaba ikoreshwa n'ikipe y'igihugu ya Misiri ndetse n'andi makipe akomeye muri iki gihugu cya Misiri. Ni stade yakira amarushanwa agiye atandukanye. Ntago turi bubatindire, turanyarukira ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga Estadio 11 de Novembre. Ni stade iherereye mu gihugu cya Angola, yubatse i Rwanda mu murwa mukuru w'iki gihugu. Muri uyu murwa mukuru wa Angola, iyi stade igaragara neza kurusha ibindi bikorwa remezo byose bihubatse. Ni stade yatwaye akayabo k'amadolari y'Amerika miliyoni 227. Ikaba ifite imyubakire ihariye, ikaba ikinirwamo amarushanwa akomeye nka CHAN. Reka noneho tujye ku mwanya wa 5. Uko turagenda tumanuka, uragenda wumva stade z'ibihangange zatwaye akayabo k'amamiliyoni n'amamiliyoni mu madolari, ndetse wumvishe ko na stade Amahoro yo mu Rwanda nayo bayishyizemo muri stade zatwaye akayabo k'amamiliyoni. Reka noneho dukomeze mwanya wa 5. Kuri uyu mwanya wa 5 rero hari stade Nelson Mandela Bay Stadium. Ni stade iherereye muri Afurika y'Epfo, yubatswe mu mujyi wa Port Elizabeth. Ikaba ifite ubwiza budasanzwe, imeze nk'ururabo rutoshye. Yatwaye asaga miliyoni 270 z'amadolari y'Amerika. Aya ni amafaranga menshi cyane uyashyize mu manyarwanda. Iyi stade kandi yakiriye umukino wa nyuma wa FIFA World Cup 2010.
yagenewe kuba icyitegererezo cy'imishinga ihambaye y'imikino muri uyu mugabane wa Afurika. Ni stade ihambaye cyane, amafaranga yayigenzeho arangana n'uko igaragara inyuma. Reka noneho tujye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga Abuja National Stadium. Ni stade iri mu gihugu cya Nigeria. Iyi niyo nzu yonyine y'imikino nkuru mu gihugu cya Nigeria kurenza izindi zose. Ni stade yatwaye miliyoni 360 z'amadolari y'Amerika. Yubatswe mu rwego rwo kwakira All African Game ya 2003. Ubwo ni irushanwa ryari ryabereye muri Nigeria. Iyi stade imaze kwakira ibitaramo, imikino mpuzamahanga n'amahuriro y'urubyiruko, byose irabikomatanya ikabasha kubyakira. Ni stade ihenze kandi irenze kuri uyu mugabane wa Afurika. Ukisa n'uko iri n'amafaranga yayigenzeho nibyo bishyira ku mwanya wa kane. Reka noneho tujye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga FNB Stadium cyangwa se Sosa City Stadium. Ni stade iherereye muri Afurika y'Epfo. Ni stade yamamaye cyane nk'ahakinwe umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cya 2010 cyabereye muri iki gihugu cya South Africa. Ifite ubushobozi burenga abantu 94,000, yakira bose bicaye neza batuje batabyigana. Yatwaye kandi asaga miliyoni 440 z'amadolari y'Amerika. Iyi niyo stade nini muri Afurika kandi ni n'ikirango cyubakiwe bwa mbere siporo muri Afurika y'Epfo. Reka noneho tunyarukire ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga Moses Mabhida Stadium. Ariko nyuma yuko tukubwira iby'iyi stade, reka nkwibutse gukanda subscribe aho hasi kugira utazajya ucikwa n'ibyegeranyo, storytelling cyangwa se documentaire tuzajya tukugezaho umunsi ku munsi. Iyi stade rero Moses Mabhida Stadium iherereye muri South Africa nayo. Ni stade ifite design izwi ku isi hose. Ifite ikiraro kinini cyambukiranya stade hejuru, ushobora no kuyishyigikiramo sky car cyangwa se twa tumodoka tugendera mu kirere. Iyi stade yatwaye asaga miliyoni 450 z'amadolari y'Amerika. Ni inzu y'imikino, ikaba ubukerarugendo n'ubukorikori bwa architecture. Ni stade ibereye ijisho kuyireba. Ni stade ifite ikiraro hejuru. Ni zimwe muri stade nkeya ku isi zifite iki kiraro. Reka nkwibutse yuko indi stade yaba ifite ikiraro nk'iki ngiki ari stade y'ikipe ya Arsenal mu Bwongereza. Reka noneho tujye ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa stade, ese uri gukeka yaratwaye amafaranga angahe? Nyarukira aho hasi muri comment utubwire mbere yuko tukubwira iyi stade iri ku mwanya wa mbere. Ese uri gutekereza ko iri mu kihe gihugu? Ibyo byose urasabwa kujya aho hasi muri comment ukabwira igitekerezo cyawe. Nkwibutse no gukanda subscribe nimba wanakunze iyi video, ukande like. Reka noneho tutabatindiye, nimba wamaje gutanga igitekerezo cyawe, reka tukubwire stade iri ku mwanya wa mbere. Stade iri ku mwanya wa mbere bayita Cape Town Stadium. Ni stade nayo iherereye muri Afurika y'Epfo. Ni stade irakomeye, irahenze kandi ni nayo ya mbere muri Afurika. Yubatswe ku mafaranga asaga miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Ni amafaranga menshi cyane tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Yubatswe ku nkengero z'inyanja, ikaba ifite imyubakire ihuje n'ibidukikije. Ni na kimwe mu bimenyetso nyamukuru bya FIFA World Cup 2010. Ni stade nayo yakiniwemo igikombe cy'isi cya 2010 cyabereye muri South Africa. Iyi stade rero ifatwa nka stade nziza ya mbere ku mugabane. Akaba ariyo stade iri ku mwanya wa mbere yatwaye akayabo k'amamiliyoni kugira ngo yuzure. Reka nkushimire rero twabanye muri iki kiganiro cyangwa se iki cyegeranyo. Nimba ukunda ibyegeranyo, nimba ukunda documentaire, reka nkwibutse kugenda ukanze subscribe kuko tugiye kujya tukugezaho documentaire zinonosoye z'ubwoko bwose, top 10 haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Reka nkushimire rero wakanze subscribe. Ibiganiro byacu cyangwa se ibyegeranyo nakagaruka. Ciao ciao.